Kiharo kigumo ya gutafanĩrio mĩcemanio ya mwaho wa mũng'ethanĩro ũteti-inĩ kĩa Jacaranda mwena wa Embakasi ya irathĩro nĩkĩo kĩarĩire metha mũbango wa ngwatanĩro ya Azimio igĩthiĩ na mbere na kwagĩra kĩene moimĩrĩra ma kĩhĩtahĩtano kĩa gĩturwa gĩa president gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Matokeo ya Wakenya mpaka heshimiwe, ama sivyo? Milioni 8 ni mingi kushinda milioni 5, sivyo? Bwana Ruto tumeshinda na kula milioni 2.2, na hata akirudi kwa kiwanja tutashinda yeye tena. Kwa tumesema Ruto must go. Ruto, hii vita sio ya Raila Amolo Odinga, ni vita ya Wakenya waliompigia kura. Uelewe hiyo kura yako ingekupatia unga kwa bei nafuu. Ujue ya kwamba mtoto wako kutoka hii Januari angekuwa anasoma bila fees. Wakati tulikuwa tukiomba kura, wengine wajumbe walikuwa kwa Azimio, wengine wamenunuliwa kama kuku sokoni. Wajua Wakenya wanaangalia ni nani hayuko hapa Jacaranda leo na nani hatakuwa Kamkunji. Odinga riugĩte atĩ atunyũkithirie ũhotani nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati na makomishona hurũku wĩra Mboya Molu na Profesa Abdi Gulie thutha wa kũng'athĩria igeria rĩao rĩa kũmwetia mahaki. Bwana Chebukati anasema ati kuna watu walikuwa wanataka kuonga hata wale wenzake, si Bwana Gulie na Bwana Bob. Nataka niwaulize hao, mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Walizi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Unajua kama mimi niko na picha yao. Baba amesema wale watu walienda kwa Tuju wakatoka mkono tupu. Halo? Wakaenda kwa baba wakatoka mkono tupu. Sasa wewe unafikiria kutoka kwa baba walienda kwa nani? Kwa nani? Baba amesimama hapa akatuambia iko ushahidi ambaye atatoa. Venye watu ni wafisadi. Mimi nakuomba baba, hata tusikue siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Ngwatanĩro ya Azimio ĩnyitĩrĩire atĩ no nginya ũthũrimi wa gĩthurano ũtabanio nĩ ikundi citĩkĩte thĩinĩ wa thĩ nĩguo marima marĩa mahũthĩrirwo gũthoga moimĩrĩra maũmbũranio. Kwanza tunataka Commonwealth Secretariat na United Nations itume inspectors hapa Kenya. Sio Bwana Ruto, tumeelewana vizuri? Within the next 2 weeks la sivyo Wakenya watachukua hatua yao wenyewe. Baba hana maana ya handshake na watu ambao ni clueless, watu ambao hawana mpango, planless, watu ambao hawana mwelekeo, directionless, na hata hawana rada. They are people without a direction. Odinga orĩtie arũmĩrĩri ake matikaguoyohio nĩ icoka cia thirikari magĩtarĩria atĩ kĩhoto kĩa ithurano ciĩna ũma waragania na ikĩro cia gwĩtĩkĩrĩka kĩagĩrĩire kũhũranĩrwo kahinda-inĩ gaka ona makĩria. Kwa hivyo bei ya sukari imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya unga imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya nauli imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya stima imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya nyumba rent imetoka chini imeenda wapi? Thutha wa gũtiriha mũcemanio wa gatatũ kaunti-inĩ ya Nairobi, ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩnyitĩrĩire atĩ ĩna mũcemanio ũngĩ ũmwe gũkũ wa gũthing'ĩrĩria arũmĩrĩri ayo mang'athĩrie thirikari mbere ya ĩnyagĩtie ndũmĩrĩri ĩno bũrũri handũ wa rũma. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.